wiriwe neza wowe ukurikiye radio ya diaspora muri kano kanya One Nation Radio. Aha mpagaze mwe mudukurikiye muri kano kanya bitewe wenda naho uri, ubwo niba ari ku mugoroba mwifurije umugoroba mwiza, niba aho uherereye haba wenda hakiri ku manywa nkwifurije umunsi mwiza. Ni mu gikorwa cya Miss Rwanda 2022 cyangwa se igikorwa cyo gutoranya Nyampinga w'u Rwanda wa 2022 gikomereje muri etape igezweho yo gutoranya abakobwa 20 mu bakobwa 70 bagiye kuba batoranywamo kugira ngo berekeze mu mwiherero. Nibyo rero tugiye gukurikirana hano, ngo haye ikaze. Ubu hagiye gukurikiraho igikorwa cyo gutangira aho abakobwa bose uko ari 70 bari buze kuza kuvamo 20. Gusa muri abo 20 babiri muri bo bari butambuke bitewe no kuba ari bo bari imbere mu majwi, hanyuma tumenye ese abo bakobwa nabahe. Hagiye kubanza igikorwa cyo kugira ngo abanze biyerekane cyangwa se batambuke, byo bita catwalk, hanyuma noneho mukanya nabwo tuze gukomeza mu mwanya wo kugira ngo bababaze ibibazo. Turahari nka One Nation Radio, radio ya diaspora, mukomeze mudukurikire, turakomeza kubakurikiranira kino gikorwa nkuko n'ubundi twabanye kuva aho gitangiriye kugeza amagingo aya. Nitwa Simeon Sizo Muhumuza, dukomeze tubane.
go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play the game, yeah.
swim. I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game, yeah. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza
neza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu akadomo iwacu home care akadomo rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite iwacu dignity home care.